Eto, evo ja vas prvo sve pozdravljam i selamim, pa ćemo ovako malo i formalno početi. Nedim je trebao da kaže nešto o meni, pa ja sad ne znam ni sama šta bih vam rekla, nekoliko informacija je bilo tamo i na ovoj organizaciji događaja pisalo. Znači ja sam Amela Isanović, magistar sam bosanskog jezika i književnosti, predajem u Švedskoj bosanski kao maternji i moderni jezik. Do 2016. godine sam živjela u Bosni i Hercegovini. Evo danas živim u Švedskoj i evo mogu onako s ponosom da kažem da mi u Göteborgu imamo više od 600 učenika koji su prijavljeni na bosanski jezik. Ono što bi možda bilo zanimljivo, evo da krenemo od toga, od ovog pitanja, zašto? Ako vam kažem da sam ja jednom doživjela da mi je kolegica koja je usput i moja rodica, nakon jedne ovakve radionice mi je prišla i rekla: hej, draga Amela, ja sam se ogriješila prema tebi, gledajući te godinama kako nosaš nekakve krpice, čarapice, štapiće, bukvalno sam mislila, a jes mi žao što se ovako pametna žena blamira, pravi budalu bukvalno od sebe, a onda kad je vidjela i kad sam ja njima na neki način prezentirala i kad je vidjela koliko su djeca bila zaljubljena u lutku, u taj rad s lutkom, osjećala je potrebu da dođe i da se na neki način izvine, iako mi to nikad prije nije rekla u lice. Znači, postoji sigurno određeni strah, hoće li djeca prihvatiti lutku, hoće li se to pretvoriti u igru, hoće li čas zadržati neku ozbiljnost, hoću li ja to znati. Vrlo često pitanje otkud meni lutke i kako uklopiti ciljeve koje mi imamo u nastavi maternjeg jezika, kako ih uklopiti u primjenu lutke, odnosno kako lutku uklopiti u to sve. Evo ja sam vama ovdje podijelila nekoliko mojih lutaka, nešto što sam ja pravila. I zaista lutka ko lutka može da napravi čuda u učionici i može izuzetno i odgojno i obrazovno da djeluje. O tome ću vam pričati u toku ovoga seminara i pokazat ću vam na koja pitanja ćemo dati odgovor. Odabrala sam ove 3-4 lutkice zato što sam htjela čisto da vam pokažem da evo ovom lijepom vješticom sam ja djelovala. Cilj mi je bio da djelujem i mislim da sam zaista uspjela da pokažem i podučim djecu da onaj ko je ružan ne mora biti nužno i zao, jer takve su nam bajke. I onda nam se dešava da djeca unaprijed na osnovu nečeg izgleda donose, pa i mi u ostalom donosimo pogrešne zaključke, onako pa kažemo, hej, vidi se na njemu da je dobar, dobrota se ne vidi, to su nam predrasude koje su nam razvijene još od čitanja onih prvih čitanja bajki, pa nadalje, evo recimo ovdje imam jednog rokera koji ima kosu od plastične crne vreće za smeće, trebao mi je u nekom trenutku, naravno ovdje sam pravila vikinga, vikinga i ovaj par u bošnjačkoj narodnoj nošnji sam pravila kada sam željela kod djece da potaknem uočavanje detalja, opisivanje i tako dalje, ali evo te neke primjere iz prakse ću vam pokazati u toku ovoga našeg druženja. O čemu ću ja to danas da govorim? Evo nešto ću malo reći o sebi, pa ću vam dati odgovor na pitanje da li vi to umijete ili ne umijete. Ja sam sigurna da umijete. Na ovom pitanju šta je lutka i lutkarstva se nećemo mnogo zadržavati, to nama u ostalom i ne treba nam danas teorije nikakve. Kad se sve mogu koristiti lutke, u čemu je moć lutke, kako će nam lutka pomoći u ostvarivanju ciljeva i evo nekoliko primjera iz praksi. Seada koja nam se pridružila iz Sarajeva je evo bila učesnik na jednoj radionici divnoj koju smo mi imali u Semizovcu. Obično ovaj seminar podrazumijeva da budemo uživo, da se igramo, da napravimo poneku lutku i da se i mi sami zabavimo, jer mi nastavnici, oni koji radimo sa djecom, zaista njegujemo dijete čitav život u sebi i vrlo lako se povežemo sa lutkom. Adela koja nam se pridružila također ovdje je autorica jedine
autorskim pravom zaštićene bosanske lutke Adeline i njena lutka je došla u sve krajeve svijeta, tako da samo potvrđuje ono zbog čega smo mi evo danas tu. Šta da vam kažem o sebi? Ne bih vam pričala ništa, na kraju krajeva to vam je manje važno. Radije bih da vam ispričam kako sam se počela baviti lutkarstvom i koliko se evo dugo bavim i sa kakvim problemima sam se susretala. Zašto sam odabrala da o ovome govorim, a ne o sebi kao ne znam, nekom pedagogu ili nešto? Odabrala sam zato što hoću da vam kažem da ste vi sad u boljoj poziciji nego što sam ja. Jer evo, bit ću neskromna pa ću kazati, vi imate mene da vas uvedem u svijet lutkarstva. Ja kada sam se počela baviti lutkarstvom, bukvalno sam našla na internetu oglas u kojem je stajalo, pozivaju se nastavnici osnovnih škola da se sa svojim lutkarskim predstavama prijave na Međunarodni festival lutkarstva u Novi Sad. Zamislite koliko sam samouvjerena i neskromna bila da sam rekla, a ja to mogu. Kad sam došla u školu i pitala kolegu da mi pomogne oko kulisa i lutke, on je mene pitao jesi li ti ikad pravila lutke? Ne. Jesi li ikad pravila lutkarsku predstavu? Ne. Jesi li ikad gledala lutkarsku predstavu uživo? Ne. Zamislite, ništa od toga nisam, a mislila sam da ja to mogu. I napravila sam prvu lutkarsku predstavu, iako vam kažem da su moje prve lutke bile od gipsanog zavoja i žice, onda možete misliti koliko su moja djeca znoja prolila dok su izvela tu predstavu. Danas pravim lutkice koje su od vrlo laganih materijala. Ja ovdje imam nekoliko lutaka koje sam ja pravila i evo podijelit ću s vama neke od tih ideja kako praviti ili kako napraviti neku lutkicu. Znači, to je bilo 2003. i evo do dan danas, ja se izvinjavam i moramo malo popraviti ove brkove. Znači, do dan danas ostajem vjerna lutki i lutkarstvu. I evo kad sam došla ovdje u Švedsku, učinila mi se da je lutka u stvari najpogodnija i možda potrebnija ovdje nego što sam i upotrebljivija nego što sam mogla da ju upotrijebim u Bosni i Hercegovini. U Bosni sam radila kao nastavnik od 5. do 9. razreda i zadnjih 4-5 godina sam radila kao profesor u srednjoj školi, u gimnaziji, hemijskoj, elektrotehničkoj i zamislite da sam u elektrotehničkoj gdje su sve momci imala lutkarsku sekciju koja je fantastično funkcionisala. Evo, ovo o čemu sam ja malo prije govorila, da umijem li ja to, lutkarski i jezički strah. Zašto sam ovo dvoje povezala zajedno? Kao što vi imate sad taj neki, hajmo reći, lutkarski strah ili nedoumicu da li nešto možete i da li uopšte treba da uvedete lutku u učionicu, tako kod djece koju mi podučavamo postoji jezički strah. Hoće li pogriješiti, hoće li im se neko smijati, mi to nastavnici ponekad zaboravljamo, nama su to sve stvari jednostavne pa se pitamo, Bože, šta ima da ima tremu, šta ima, čega ima da ga je strah, ali u stvari moramo da budemo svjesni da kod djece postoji jezički strah i u ostalom strah od neuspjeha kao i kod svih nas. Ovdje sam vam izdvojila dvije izreke koje su meni na neki način motivacija i podstrek u cjelokupnom ovom radu, a radim sa djecom već punih 26 godina. Samo najbolje je dovoljno dobro za djecu i ne postoji osoba bez mašte kao što ne postoji neko ko ne može naučiti plivati. Postoje samo oni koji imaju strah od vode. Ovo je rekao Bernard Shaw. I zaista, znači sve što trebate jeste da se oslobodite straha i naučit ćete plivati u svijetu lutkarstva. A najbolji učitelj u svemu ovome će vam biti djeca. Evo ja ću ovdje sad da napravim jednu malu pauzu, pa ću da vam pustim jedan video, kratak, koji sam ja napravila na času sa mojom dječicom. Ja sam donijela lutke i pričali smo o lijepom ponašanju. Sad ćete da vidite, to su djeca koja su rođena u Švedskoj,
znači kojima je, hajmo reći, i teško da se izraze na bosanskom jeziku, ali koji su za 5 minuta već imali ideju, kad sam im ja podijelila lutke, oni su nakon 5 minuta imali ideju kako da upotrijebi lutku. Sad ćete da vidite, meni je to bilo jako, jako simpatično i ispunilo svrhu. Uvjerit ćete se u kreativnost djeci. Na zdravlje. Drugi put kad klikneš moraš da staviš luk. Ok. Je li ovako? Yes, to je pristojno ponašanje. Ok, čao. Ne znam jeste li čuli, mogu i da ponovim ako hoćete, kratak je. Znači, apčih. Recite Arnela, jeste čuli ovaj video? Evo Arnela je digla ruku nešto da kaže. Ma ništa, ja sam pokušala da napišem poruku, ako biste mogli da ponovite još jednom, ali ne mogu da nađem onaj prozorić za chat, pa sam podigla ruku. Aha, nije problem. Evo, ponovit ću ja još jednom. Ćao. Na zdravlje. Drugi put kad klikneš moraš da staviš luk. Ok. Je li ovako? Yes, to je pristojno ponašanje. Ok, čao. Pazite, mi koji radimo sa djecom u inostranstvu, mi znamo koliki je ovo uspjeh. Znači da djeca nepisani tekst mogu da izvedu. Ovo je kratak dijalog, ali pazite, ova ideja je došla od njih. Znači oni su bili moji partneri. Ja sam recimo donijela lutka Dinu. Ja imam lutak Dino mi je najčešći asistent. I sa lutkom Dinom najčešće radim. Pa recimo lutak Dino se na času zakašlje i ne drži ruku. Kad učimo one osnovne pojmove sa malom djecom, na zdravlje, hvala, ne znam, ili recimo Dino ovako čačka nos, pa ja od njih tražim da oni meni kažu šta je to što Dino ne radi lijepo. Pazite, njima to ne bi bio problem reći na švedskom jeziku, jer njima je švedski primarni jezik, ali ako oni trebaju meni da kažu nije dobro da Dino čačka, kopa, vrti nos, znači dobijem ja tu nekoliko različitih glagola. Ja sam u prednosti zato što ne moram ja čačkati nos na času da bih njima pokazala nešto što nije lijepo. I pogledajte, je li ovako, znači stavi ruku, na zdravlje, njima je mnogo lakše i mnogo češće će se odlučiti da kažu prusit, kako se kaže na švedskom, umjesto da kažu na zdravlje. Njima je to, bez obzira koliko se mi trudili, ipak je njima primarni jezik švedski jezik. Ali evo ja ću vam pokazati još neke, kasnije vidjet ćete neke moje videe koje sam ja pripremala za učenike. Ima jedna divna pjesma koju su djeca fantastično prihvatila. Zove se Pjesma dvojezičnog djeteta, pa ću vam to kasnije prikazati. Ali evo ovim kratkim video sam htjela samo da vam kažem da će djeca vam pokazati kako upotrijebiti lutku na času i da će u stvari vama djeca postati partneri u radu. Evo opet sad vidite dobro ovu moju prezentaciju. Znači lutka nije predmet kojim se da život. Lutka je mnogo, mnogo više. Njome se može probuditi kreativnost, može se potaknuti dječje stvaralaštvo. Najčešće mi nastavnici i učitelji kažu otkud meni lutka. Evo ja sam vam ovdje stavila neke od tih lutaka. Evo ja sad ako nacrtam, pazite, dovoljno je samo da nacrtam ovdje dlanove, evo imam kosu, znači ovo može da bude lutka. Ja sam jedne godine mojim učenicima dala zadatak da posmatraju prirodu u jednoj područnoj školi u Bosni i Hercegovini, da posmatraju prirodu do kuće i da mi sljedeći dan ispričaju šta su vidjeli. Kad su došli sljedeći put na čas, šta ste vidjeli, nismo ništa.
Kako može biti da niste ništa vidjeli? Ništa nisu vidjeli. Zato što su gledali svakodnevnim očima. Znači, to je prizor koji oni svaki dan vide, ništa neobično ni drugačije nije bilo. Onda sam ja, pošto je to bio 5. čas, zadnji čas u našoj smjeni, ja sam od njih tražila da svako od njih ovako nacrta sebi na dlanu osmijeh i oči i rekla sam im, evo vam drug koji je došao iz Pariza. Znači, prvi put je u vašem selu, prvi put ide s vama od škole do kuće, pokazujte mu, pričajte mu, pored čega prolazite, šta ste vidjeli, šta ste doživjeli i neka sutra ćete mi pričati šta je drug vidio, a ne šta vi. Sljedeći put kad su došli, bilo je ovako rečenica, mogu vam reći da sam se strašno zabavila, kaže komši došli gosti. Znači ima auto parkirano bečke table. Pa ne znam, nekoga nema kod kuće, kod nekoga je bilo puno obuće, kod nekog komšije je kruška bila koja bi se mogla brati i tako dalje. Znači, kod djece smo recimo upalili taj neki kod za percepcije da posmatraju svijet oko sebe. To je isto ono kao kad upitate dijete kad vam dođe iz škole šta je bilo u školi, nije ništa. Zaista, ako pitate dijete šta ima u školi, nema ništa. Šta će biti u školi? Škola ko škola. Ali ako ga pitate ko je danas bio najbolji ili ko je danas, je li tebe neko nešto danas pitao, je li se danas desilo nešto drugačije nego što se dešava ovih dana, vi ćete dobiti drugačiju percepciju. Evo ja vas sad pitam, ako nacrtate na svom prstiću neku lutkicu, šta će ona vidjeti? Šta stoji ispred vas? Recite mi, šta vidite vi ispred sebe preko ovoga ekrana? Kakav vam je pogled? Tahira, šta vi vidite u Kataru? Baš me zanima. Trenutno sam u svojoj sobi, jel? Tako da vidim džumbus na stolu. Imam kroz prozor u dalini cijelu Dohu, jer živim na 13. spratu, zgrada je visoka, prozor sa desne strane moje, pogled, a pošto je Doha ravna, znači imam pogled odavdje do kraja grada. A na lijevoj strani imam akvarijum. Akvarijum je ugašen trenutno jer imaju samo 2 rakovi, ima puno knjiga naokolo, ispred mene isto tako veliki TV, a soba je ogromna jer je stan ima 300 kvadratnih metara. Tako da ova dnevna soba je strašno velika, dosta ljudi može ovdje sjesti, tako da, eto, ukratko da sad dadnem drugima. Pogled je predivan. Eto, pogledajte Tahira, vi ste sad svoj stan posmatrali našim očima. Ono što bi mi uočili, isto to se dešava sa djecom kad im date lutku. On više ne gleda svojim očima, nego gleda očima lutke, odnosno nekoga ko tu nikad prije nije bio. Evo recimo ja ovdje imam jednu lutkicu koja je vrlo lagano napravljena, lako, pogledajte. Ovo je karton, štap, vidite, 2 lista koja pričaju o jeseni. Dok padaju sa grane, vjetar ih je ponio, odnio ih je u drugu ulicu, posmatraju djecu koja se vraćaju iz škole. Znači ovaj jedan list može da vam traje 3 mjeseca i imat će šta da vam priča i da vam priča i priča zato što se taj svijet posmatra iz perspektive nekoga drugog. Evo ovdje sam vam napisala, znači dlan, prst, evo ovdje pogledajte, ja sam samo stavila isjekla rukavice, ne znam koliko vidite ovdje u sličicu, i napravila kapice na prstima i stavila 2 tačke i mi smo imali 2 lutkice koje su pričale na času, koje su, moram vam reći, i ljubile se. Kako to djeca, odmah je to ili neki par, a boga mi su se znali nekad i posvađati. Znači, ne treba vam neka specijalna lutka. Ova ovdje lutka sa kosom, ona je napravljena od rolne toalet papira. Ovo primjećujete da su varjače. A ova lutka sa bebom i ovaj gore kralj je od hula hop čarape koja je napunjena. Ona malo zahtjeva vremena, ali je efektna i može da bude vrlo zanimljiva. Evo recimo ja sam dugo imam Dinu od
neke 2016. 17. godine i onda kad djeci kažem, kad se Dino njima predstavi i kaže ja sam Dino i mene je rodila šivaća mašina, djeca odmah padaju u smijeh. Znači, ja njih time pridobijem ili mi recimo meni je sad Dino nešto šapnuo, da ne govorim nikome, sigurno. A da kažem ipak njima, daj Dino, pa hajde da im njima, samo njima i nikome više nećemo reći. Jel može? Ima li jedno dijete koje neće poželjeti da čuje šta je Dino šapnuo? Djeca vole tajne i time ćete djecu pridobiti. Osim Dine, ja sam prošle godine na balkonu, zatrbala mi djevojčica. Ona ima kikice, ovo sam neki dan snimala neki video, pa mi je trebala učiteljica i ovako ja njoj stavim neke od mojih naočala i onda je ona ovako pričala. A pokazat ću vam poslije zašto mi je zatrbala ova lutka. Uglavnom, poenta mi je da vam kažem da lutka može da bude sve što vi hoćete da bude. Evo, ja imam ovdje jednog lutka, ovo mi je jedan detalj sa časa. Imali smo opisivanje. Ja kad donesem novu lutku na čas, ili recimo ako radim s njima pridjeve, a da kažem učenicima daj mi par pridjeva, 5 pridjeva, obično se to svede na crveno, crno, lahko i ja dobijem uglavnom opisne pridjeve ali kad donesem ovako jednu lutkicu od čarape i ja nju pustim u razred, znači dam jednom učeniku i kažem, aha, gledaj, pipni je, podigni je i reci mi jednu riječ koja opisuje tu lutku. Neko će mi reći da je lahka, neko će reći da je spužvasta, da je mehka, da je ćelava, da je čupava. Pazite, dobit ćete pridjeve koje djeci inače nikad ne bi pali na pamet. I dobit ćete 3 puta više pridjeva nego što biste dobili inače. Dobit ćete jedno detaljnije opisivanje, a plus što će se desiti, da bi recimo sad, evo Seada, koji bi ti pridjev pripisala ovoj lutki? Bilo bi mnogo lakše da smo i mi uživo. Izvim što te ovako prozivam. Žuti plašt, crne tamne obrve, ne znam šta bi još tu mogla da mu dodam. Mali nos, velike oči, koliko ja to vidim. Mogao bi da bude i nosanja, je li tako? Pa može biti i nosanja, ne znam koji je. Znate šta je zanimljivo, što kad tražite od djece da vam kažu jedan pridjev i recimo evo sada ti si rekla nosanja ili žut je, sljedeće dijete kaže joj potroši mi pridjev. Aha. I onda on ima potrebu grozničavo da se sjeti nekog novog pridjeva i mi time imamo uključenost djece koja nam vrlo često nedostaje na našim časovima. Nama je ovdje sada daleko teže raditi u inostranstvu. Prvo zato što nam se desi da nas djeca onako iznenade pitanjima šta znači najzad ili šta znači trčeći ili tako. A s druge strane, ja ne znam kako je Tahira kod vas ili recimo, ali pretpostavljam da je u Engleskoj isto tako. Recimo ja ove godine imam samo gimnazijalce, ali prošle godine sam imala školu u kojoj sam imala 9 učenika od 1. do 9. razreda. To moraš biti čarobnjak da ih držiš 80 minuta bez pauze, toliko traje naš čas. I da ispuniš zahtjeve svakom tom djetetu. I zaista u tom kontekstu nama lutka dođe kao izuzetna pomoć. Evo ja sam ovdje vama napisala nekoliko i podijelit ću s vama ovu prezentaciju. Možete je vidjeti i gledati kad god hoćete da imate ideju. Opet je u pitanju samo link na jednom Geniali programu, fantastičan je, ja ga volim. Evo napisala sam vam ovdje da lutka može pomoći kod opisivanja. Date lutku neka kruži, da leži. Znate šta je još meni bilo izuzetno uspješno na času? Da sam jednu ovakvu lutku stavila u kutiju i napravila sam odozgo rupu samo toliko koliko može da uđe ruka. I onda su djeca pipala tu lutku
i opisivala je. Aha, evo recimo pogledajte sad da ja pipam Dinu, ima veliki, nešto je veliko, kartonsko, ima nos, ima nešto plastično jer se osjeti pod prstima, čupavo je, mehko je i onda djeca pogađaju taj predmet. Pogađaju koja je lutka, da li je u pitanju životinja, da li je u pitanju čovjek, ali u svakom slučaju može da bude izuzetna uvodna igra u čas, recimo gdje imate opisivanje. Ono što je nama u inostranstvu teško, a isto tako sam primijetila dok sam živjela u Bosni i Hercegovini, evo kao što ja na kraju krajeva imam ovo moje R, nekad su ga zvali francuskim, sad ga zovu skonskim, jer se u Skoni u Švedskoj tako govori. Imamo djece koja teško izgovaraju glasove naše afrikate, recimo š. I zamislite sad ja znam kako se osjeća tako dijete, jer sam kao dijete 1000 puta u životu rekla riba, ribi, grize, rep. Od te djece stalno neko traži da kažu šešir, da kažu pašoš, pa se onda ljudi iz neke nije to loša namjera, nego bude simpatično i smiješno, onda ta djeca počnu loše da se osjeća. I insistiranje da to dijete vježba pred grupom može da izazove samo kontraefekat. Pogledajte sad, ja imam lista 2 i to lišće treba da ponese vjetar. Ja sam od učenika mojih tražila da oni budu vjetar. I dok oni ponavljaju ja lelujam tim lišćem i ja imam govornu vježbu, vježba dijete, a da ne zna da vježba. Znači, on se igra i vježba. Osim toga, evo recimo, ovdje sam vam napisala da može da bude krckanje grana, recimo glasanje nekih životinja, da djeca glume neku životinju, da simuliraju njen glas u nekakvoj predstavi. Evo recimo možete imati Dinu koji je zalutao u šumu i da čujemo šta bi to sve Dino mogao da čuje, kakvi to sve zvuci dolaze. Em ćete upoznavat će djeca prirodu, em će moći da vježbaju, a da nisu svjesni da vježbaju. Znači, oslobodit ćete dijete tog osjećaja da on se po nečemu razlikuje od druge djece, izbjeći će da ga djeca ismijavaju ili da bude u fokusu, a mi ćemo s njim vježbati kroz igru. Ono što je nama, a sigurna sam i svima vama, najveći problem današnjice jeste čitanje. Djeca ne vole da čitaju, ne vole ni odrasli, a kamoli djeca. I kad ja kažem djeci da pročitaj jedan tekst 1, 2 put, 3 put, hajde još jednom, hajde pročitajte 5 puta tekst kod kuće, nikoga neće pročitati 5 puta. Znate šta ja radim i to mi ovdje tako puno pomaže, imam nekoliko snimaka takvih, da ja donesem Dinu na čas, donesem par lutaka i kažem da Dino ne zna da čita. Nije dijete, nego Dino ne zna čitati. I Dino treba vježbu čitanja. I znači, evo Dino sad čita. Ja znam, imam li nešto ovdje, svejedno. Evo, kad sve mogu koristiti lutku. I ako dijete griješi, ja kao učitelj ne ispravljam dijete, nego kažem, recimo, ako je meni Dino pročitao, kad sve mogu kortoroti lutku, ja kažem, Dino, nisi lijepo pročitao. Dino, hajde pročitaj još jednom. I onda je Dino taj koji čita, u stvari dovedete dijete u poziciju da ono bude učitelj i da uči Dinu da čita. Učijeći Dinu, dijete u stvari vježba čitanje. Probajte, vidjet ćete da funkcioniše. Ja sam čak mojim učenicima, sad ću vam pokazati, i to davala da nose lutke kući, kod kuće su vježbali, ili su recimo, evo u Kopenhagenu, neko nam se javio iz Kopenhagena, meni se prošle godine jedna mama, imam negdje na Facebooku tu sliku, dozvolila mi je da podijelim. Ja sam djeci podijelila ovako male lutkice, manje od ovoga, ovako su otprilike na onim olovkama. Ja sam ovdje napravila jedno prvih onih mjeseci, te su lutke bile do neki dan na izložbi u jednoj biblioteci. Napravila sam jedno 40-50 lutaka u različitim nošnjama. Znači svaka lutka je predstavljala neku
neku kulturu, neku rasu iz cijeloga svijeta, jer smo mi imali takvu temu u školi. I te sam lutke onda podijelila učenicima, oni su dali ime. I mama mi se jedna javila iz Kopenhagena. Ponijeli su sa sobom tog lutka Ahmeda, dječak mu je dao ime Ahmed i Ahmed je išao u Kopenhagen i kupao se i gledao njega kako on uči da pliva. Znači bio je saputnik na jednom divnom putovanju. Dobro je bilo mami, zato što je dijete bilo zabavljeno na neki način i razvijalo odgovornost prema lutki. Vodio računa da ga ne zaboravi, da spava, da ne znam šta. A ja sam imala 2 sagovornika. Kad se vratio posle raspusta, ja sam pitala Adina kako mu je bilo na putovanju, a onda sam se obratila lutki. Pa sam nju pitala, Ahmede, a kako je tebi bilo na putovanju? Znači da dijete razmisli iz neke druge perspektive kako je bilo putovanje. Evo, može da se razgovara o vremenu, planovima, željama, može da se razgovara i da se prepričava priča. Znači, pročitajte priču, neka lutka priča priču. Arnela, recite nam. Arnela, digli ste nam ruku. Ja se izvinjavam, nakratko ću vas prekinuti. Samo sam htjela da podijelim s vama. U engleskoj školi je inače praksa da tako uz pomoć tih, samo moment, da pomoću lutke bolje upoznaju i dijete i da se djeca međusobno bolje upoznavaju na način da svake sedmice drugo dijete dobije nekog medvjedića kojeg nosi sa sobom kući i provodi sa tom porodicom sedmicu dana. Zadatak učenika je da fotografiše medvjedića u svim tim raznim avanturama gdje su, da li su bili možda na nekom rođendanu, šta su kuhali, gdje je spavao. Pišu uz fotografiju, napišu neki manji tekst i onda to prezentuju u učionici pred drugarima i to je odličan način da oni sebe upoznaju međusobno kakva je, svi oni dolaze iz različitih kultura, da upoznaju druge kulture, da upoznaju bolje drugare, da nauče da prepričavaju, da opisivaju, tako da je super jedna. I ono što je najljepše, Arnela, hvala na tom iskustvu, ono što je najljepše od svega toga jeste da i dijete koje priča... Ja ću vas nažalost morati za nekih 10 minuta napustiti. U redu, Arnela, čuli smo da imate nastavu, evo ja ću podijeliti s vama ovaj snimak ove cijele priče i ove linkove, recimo proslijedit ću Jasni. Vidjet ćete, ja sam snimala sa lutkom jednu priču o Tvrtku Kotramaniću, jednu pjesmu dvojezičnog djeteta sa radnim materijalom, tako da ću to podijeliti s vama, možda možete iskoristiti kasnije ili dobiti ideju. Evo, ja sad ovdje imam video možda ovu lutku. Znači, da, ja ću vrlo... Nešto nas prekida kad pričate, ne znam šta je, ne znam da li vas svi drugi tako čuju kao ja. Da, prekida. Ne znam, ali evo ja vas na momente čujem u nekim prekidima. Vrlo rado ću to da pogledam i moram da kažem da sam oduševljena, zaista ste inspirativni i vidi se da s puno ljubavi radite taj posao. Meni je to najvažnije kad me opisuju da ljudi kažu da primijete moju ljubav prema pozivu i to mi je i kod učenika najvažnije da se vidi da mi je stalo, jer mi zaista jeste stalo. Uvijek kažem da sreća pa me plaćaju, ja bi ovaj posao radila džaba. Sam nemojte nikom reći. Dobro, evo da mi onda nastavimo. Evo još jedna ideja. Znači ja sam napravila lutku koju sam zalijepila na ram od slike i to tako ponesem sa sobom. Ove papirče koje vidite ispisani su dijelovi tijela. Začudili biste se ako vam kažem da ja dijete pitam kako se zove ovo, oni ne znaju da je to čelo. Oni znaju glava, znaju ruke, noge, oni neke osnovne dijelove. Ali da recimo da zna ovo da je podboljak, ne znaju. Čak ni ovi veliki, a kamoli mali. Znači govorimo o djeci koja uče bosanski kao maternji jezik.
Ali isto tako mala djeca, ja znam da se Ada radi sa nižim uzrastom, oni rade dijelove tijela i pogledajte, znate šta ja s njima radim? Ponesem ovu lutkicu, svaki ovaj papir je na iglici i mjerimo vrijeme. Ako imam uspješnu grupu koja ovo sve zna, znači malo se takmičimo, ko će prije da poreda, izmiješamo nazive i ko će prije da izboca lutkicu, da ubode riječ na pravo mjesto. I vjerujte da jako dobro funkcioniše. Osim toga, lutka je dobra za ovu ja i on formu. Često nam se dešava da djeca nemaju hrabrosti da govore o nečemu što im se dešava, pa je mnogo lakše govoriti u on forme da se nekome drugome to nešto desilo. Ispričat ću vam jednu anegdotu. Prije 15 godina se meni to desilo da smo imali jednu mamu koja je uvijek bukvalno na ulici dočekivala dječicu koja se vraćala iz škole i na takav način branila svoga sina. Znači, uvijek je nešto imala djeci da prigovori, da zaprijeti, da ih dočeka na ulici i djeca su bukvalno počela da osjećaju strah. I kad ja njima kažem, pa dobro, gdje vi njoj probajte lijepo objasniti šta se zaista desilo pred tim njenim dječakom, međutim djeca kažu, ne vrijedi to, nastavnice to ne vrijedi. Znate što sam ja uradila? Ja sam napravila lutkarsku igru i na roditeljskom sastanku prikazala jednu takvu situaciju kroz lutke. Znači, neka mama koja dočekuje dječicu, ali sam to prikazala na način da se lutka koja predstavlja sina od te mame, da se stidi i da u jednom ćošku plače. I kad ga djeca pitaju zašto on plače, on njima kaže zato što moja mama stalno galami, ona je dobra, a vi mislite da je ona loša. Otprilike je tako išla ta predstava. Znate šta se meni desilo na kraju roditeljskog sastanka? Svi su izašli, ostala je to ta mama i znate šta mi je rekla? Jel ti to meni? Da sam njoj rekla, da sam pozvala na razgovor. Znači, ona to ne bi uspjela da prihvati, da apsorbuje kao nešto što se nekome drugom dešava. Međutim, kako je tekla lutkarska igra, kad je vidjela on formu, kao da se to dešava nekome drugom, i poslije toga me pitala, jel moj sin se stvarno tako osjeća, jel moj sin stvarno se stidi toga što ja njega pokušavam da zaštitim, i vjerujte da nam se situacija promijenila. A da vam ne kažem da sam tako znala i na školskim priredbama poslati poruku i kolegama, i direktoru, i predstavnicima vlasti. Jednom sam u srednjoj školi pravila s djecom predstavu u kojoj smo imali intervju za posao. Pa se moja direktorica osjetila prozvano. Način na koji se vode intervju i ljudi primaju. Znači, lutkom možete poslati fantastične poruke, a da ostanete na neki način zaštićeni. Evo, malo prije smo govorili o toj slikovitosti, šta se sve s lutkom može. I na slikovit način razvijati odgovornost. Mi koji radimo sa mlađom djecom dođemo u poziciju da radimo godišnja doba. Evo, dolazi zima kao godišnje doba. Dino bi mogao doći sutra, prekosutra u školu i da se trese od zime i da meni djeca kažu, aha, šta je to što sad Dino treba? Treba kapu, treba šal, treba džemper. Za neku djecu su to novi pojmovi. Osim toga, mogli bismo pričati o tome zašto Dino treba kapu, zašto Dino treba šal, zašto treba čizme, znači da dolazi kišerite vrijeme, da padaju temperature. Znači, lutak može da vam pomogne i kad radite godišnja doba, sve ono što želite da djeca slikovito dožive, da poprime. Davno su prošla vremena kada je dijete trebalo da usvoji podatke, da ih samo pročita, da negdje piše da je zima takva, on treba sam iz svog iskustva da procijeni. Sve ove lutke koje ja vama ovdje pokazujem su pravljene od recikliranog materijala, znači ovaj lutak je hula hop čarapa, ženska. Ja mislim da niko na svijetu ne radi bolje od ovih proizvođača hula hop čarapa. Jednom je obučete i ona je već pukla. Nemojte ih bacati.
Nekad vam mogu pokazati ili proslijediti video kako ja pravim lutku, mislim da imam negdje od ovih hula hop čarape, a nešto ću vam pokazati i na kraju. Evo, malo prije nam je kolegica iz Engleske podijelila iskustvo. Ja sam prošle školske godine sa kolegama iz Sarajeva, Cazina, Vakufa, Adela je bila dio te priče, imali smo jedan divan projekat Domovino pamti stope, tako se zove moja zbirka priča koja govori o bosanskim velikanima. Jedna kolekcija je predložila da radimo projekat na osnovu ove knjige, jer ona govori između ostalog i o Tvrtku Kotromaniću i o bosanskim kraljicama i tako dalje. Ja sam napravila jednog lutka, Tvrtka, kojih sam stavila u kovertu i evo pogledajte, podijelila sam s vama i ovu sliku na sredini. Znači, kad je stigao u osnovnu školu Osman Nakaš u Sarajevu, kolekcija ga je slikala sa ovim sredstvima za dezinfekciju ruku i sa ovim mjeračem temperature. Napisala je na našoj grupi, ispoštovali smo sve epidemiološke mjere, provjerili smo, Tvrtko nije donio iz Švedske, nije nam donio virus i može nastaviti turneju. Bio je malo u Sarajevu, djeca su ga nosila u muzej, pričali mu o Bosni i Hercegovini, da bi mogao Tvrtko da priča kad se vrati u Švedsku, pa je onda otišao u Cazin. Znači, pustili smo ga na jednu turneju po Bosni i Hercegovini da upoznaju djecu i da djeca upoznaju njega. Znači, tako može da otputuje bilo koja lutka. Evo, recimo, ja ću vam sad pustiti jedan dio priče i naravno, ako želite i ako vas zanima, mogu vam podijeliti link ili možda možete naći ovu priču na YouTube. Samo moram Kada je Tvrtko ušao, blagi osmijeh se pojavio u Strejčevim očima i na usnama. Samo od tog pogleda sad ću vam priču koju sam ja snimala. Novije studije pokazuju da, pogotovo s obzirom da imamo tako malo čitanja, pokazuju da nam djeca trebaju ovo čitanje na glas. Preporučuje se da se djeci stalno i uvijek čitaju neki tekstovi. Evo, ja sam snimala jednu priču. Nekada davno, prije više od 600 godina, živio je u zemlji Bosni jedan dječak koji se zvao Tvrtko. Dok je bio mali, Tvrtko je bio sasvim običan dječak. Volio je da se igra, da glumi viteza, da spašava životinje koje bi se našli u nevoli. Gledao bi kako da spasi neko ptiče koje je ispalo iz gnijezda ili životinju koja je upala u gvožđa, u zamku koju su postavili lovcu. Kada je malo porastao, volio je da se igra viteška. Nemojte mi zamjeriti što ću ja ovako samo na blic vama puštati ove. Znači, ja sam snimila priču, pročitala, poslala djeci da mogu kod kuće da je poslušaju i na sljedeći čas donijela lutka Tvrtka. I onda su djeca imala zadatak da u prvom licu ispričaju, da kažu ja sam Tvrtko Kotromanić, kad sam ja bio mali, ja sam volio da se igram, volio sam da pomažem životinjama. Na takav način sam pomogla mojim učenicima da bolje memorišu i da nauče neke riječi. Jedna mama mi je poslala poruku, kaže Amela, on je zaspao ponavljajući, ne mogu se sad sjetiti koju riječ, ali riječ koja je njemu bila nepoznata, a smatrao ju je Kotromanića, da. Nije mogao nikako da izgovori Kotromanića. Zaspao je ponavljajući Kotromanića da bi mogao da priča, jer mu se dopala i priča, a i pomisao da bi on mogao da bude taj koji će imati kralja Tvrtka u ruci i da priča. Naravno, lutka neće srušiti sve barijere kod sve djece, ali vjerujte da kod većine hoće. Evo da se vratim ja na ovu. Ja se nadam da vam nisam već postala dosadna. Ne. Hvala. Ne. Hvala, Jasna. Evo, vidite, ovo sam isto imala veliku potrebu da podijelim s vama. Ovo je jedna slika platno dužine 1,60 m sa 1,10 m. Sve ovo što vidite su nalijepljene male lutkice, lutkice bez ovoga male,
kuće. Ovu sliku platno smo radili, jedna moja grupa učenika ovdje u Göteborgu, sa djecom iz Potočara i Srebrenice kojima smo mi organizovali ovdje promociju knjige i koji su dolazili nama u goste. Pogotovo jer djeca u Potočarima nemaju pravo da svoj jezik zovu bosanskim jezikom. Ja sam smatrala da bi za njih bila velika stvar da kad slete na aerodrom u Švedsku, da sa aerodroma idu pravo na čas bosanskog jezika. I na jednom od tih časova nastala je ova velika slika platno, koja meni je kasnije služila, stavila sam je u razred i djeca su izmišljala priče, izmislili su kako se zove koji komšija, ko se čime bavi, ko je u jednoj sedmici slavio rođendan, pa smo onda ove lutkice zalijepili, one imaju iza onaj čičak, pa smo ih zalijepili sve kod jedne kuće i tu se negdje slavio rođendan, ili su recimo jedan dan svi nešto radili pa su lutke išle. Mi smo u stvari simulirali život u ovome gradu i djeca su imala puno pravo i puno slobodu da se taj dan, znate kako se osjeća dijete važno kad vi njemu kažete danas je tvoj red da ti kažeš šta će raditi cijeli jedan grad. I onda on kaže, ovaj će da ide na posao, ovaj neće ništa da radi, ovome je rođendan. On dobije važnu ulogu, ali probudi svoju kreativnost da smisli nešto što prošle sedmice neka lutka nije radila. Znači, kako god, rekoh vam, pustite djeci na volju, da vam djeca pomognu i da budu partneri. Vidjet ćete, bukvalno imaju više ideja nego što ih imamo mi. Ovdje je sad jedan primjer iz prakse. Ima jedna divna pjesma, zove se pjesma dvojezičnog djeteta. I ja ću sad da vam je podijelim, a onda ću vam pokazati. Recimo, ja sam napravila kviz na formularu na koji su djeca odgovarala kad smo bili na distans, ali isto tako imam i radni materijal. Evo ovdje piše recimo nivo od 1 do 3, znači od 1. do 3. razreda. Kako se zove djevojčica iz pjesme, s kim živi, možeš li saznati iz pjesme s kim ona živi, nabroj, da li je ova pjesma tužna ili smiješna. Simpatična je pjesma, pa ću vam ja pustiti cijelu ovu lutkarsku igru, ovaj lutkarski video ću vam pustiti u cjelini da čujete. Nije duga, ali meni je taj čas i ova primjena lutke sam je procijenila kao izuzetno uspješno, a to i vama može, pogotovo nama koji radimo u inostranstvu, djeca nam stalno miješaju jezike. Ja se nadam da ćete čuti. Znam da ste nestrpljivi i da čekate neku novu priču, ali oprostit ćemo Ameli, zato što je danas spremala jedno divno iznenađenje. Znate, dobio sam drugaricu. Da ne kažem, sašila bi Amela drugaricu. Da bude iskren, ne mogu još dobiti ime, ali sam je zato zaposlila. Znate, pošto je ona rođena u Švedskoj, bosanski joj, pa i nije jasna strana. Dao sam još jednu pjesmu da vježbaš, ali desilo se nešto jako čudno, treba vam vaša pomoć. Zato vas molim da pažljivo saslušate pjesmu, pa da mi pomognete da je malo naučimo i da ispravimo ove greške. Jel važi? Super, pravi ste drugari. Ćao drugari. Ja sam Dina, nova prijateljica. I znate šta? Dino i Jan su me odmah zaposlili. Dali su mi da učim neku pjesmu i da malo vježbam. Znate, ja sam Fode i svugdje. Oj, opet ja. Nikako da se oslobodim. Stalno miješam riječ. Zato su mi Dino i Amela dali jednu pjesmu da vježbam. Pjesma se zove U pomoć i napisao ju je Zvonimir Popović. Amela i Dino su je malo prilagodili našem bosanskom jeziku. Uglavnom, pjesma ide ovako, a vi molim te, ako sam griješila, kažite meni, nemojte govoriti Dini, jel važi? Oj, baš vam hvala. Ovako, u pomoć. Ja sam Lila Zorica, prezime mi Korica. Imam jednog Lile brura
Ime mu je Đura. Moju mamu zovu Đina, prije je kažu bila fina. Sad u Švedskoj suđe diska, a kod kuće djecu smiska. Naša froken mamu zvala, lekciju joj dobro dala. Dijete ne smije da se aga, tu u sferi je sestro draga. Mama poslije plače hema, a tresta je tetka Ema. Ta je froken prava gos, razbiti joj treba nos. Kad je Ema odspringala, mama tati zaringala. Uzmi bilen, dođi kući, jer će mi srce pući. A kroz telefon se čuje kako tata grele psuje. Miloga ti Boga ljubim, hoćeš i obet da izgubim. Tata steda pola grada, a kad se vrati s rada, njega onda rige boli, djecu kao da ne voli. Neće da se leka s nama, smetamo mu mi i mama. Kaže da ga boli ben, osjeća se slab i klen. Noću mora da se sova, danju da se šena lova. Život nam je dum i trist i u svemu vlada brist. Eto tako, var je tak, plač i viku slušam jak. Stalno grel i nikad šala, pomozite, tak i hvala. Ima sad ovdje još malo dijaloga. Dino i ona naprave dijalog i onda nju Dino podučava, ali ne može Dino sam da se sjeti koje je to sve švedske riječi njima unijela u pjesmu. Pa onda oni meni kažu da je to šena, da nije trebalo reći šena, ili da nije ben nego je noga, da nije tak nego je hvala, da nije steda nego čisti. I vjerujte da djeca su toliko puta slušala ovu pjesmu, pola njih ju je naučilo na pamet, jer su se prepoznali, a da vam ne kažem da su mi roditelji pisali i rekli, draga Amela, pa i mi ovo radimo, a nismo potpuno svjesni. Da miješamo, ubacujemo riječi i onda ne govorimo ni bosanski ni švedski, a ovakav jedan dijalog se može napraviti. Prije nego što sam snimila ovaj video, ja sam lutku nosila na čas, ja pjesmicu znam na pamet i onda kažem djeci, evo sad će Mima da recituje, svaki put kad Mima pogriješi vi recite stop. A da vidite vriske u razredu, on su mene isprepadali, znači ja recitujem i kažem, ne znam, tu u Švedskoj suđe diska, ja kako kažem diska, oni svi vrisnu. Pazite, danas je teško držati dijete budnim. Vi vidite da je on negdje. Ili vas gleda, ali vas ne sluša. Ali ovakvim igrama i lutkom ponekad na času ćete ih sigurno držati budnim. Ja ću vam reći da sam u srednjoj školi u hemijskoj u Tuzli, kad sam imala sevdalinku, ja sam ušla na čas noseći jednu lutku u Bošnjačkoj narodnoj nošim dimije i sve. I ušla sam na čas, nosim ovako lutku i pjevam. Oj djevojko, džiđo moja. Zamislite sad profesorcu ludu ulazi u srednjoj školi, ali djeca su na mene bila navikla takvu. I ja ulazim, on meni kažu, jel to danas radimo sevdalinku? Kućite ljepši uvod. Nego da lutka zapjeva i da djeca požele da pjevaju. Ima djece koja lijepo pjevaju, ali se boje. Kad im date lutku, kad se on sakrije i kad lutka pjeva, ako pogriješi, ne griješi on, nego griješi lutka. Dijete je oslobođeno odgovornosti time. Evo da vidim šta sam... Da. I evo ovdje, a rekoh vam, ako želite, mogu samo podijeliti ovaj radni list. Znači, djeca slušaju jednom, dva puta ovako neku lutkarsku igru ili priču i onda odgovaraju na pitanje zašto je ova pjesma tužna, kako živi Zorica, šta rade njeni roditelji i tako dalje. Meni je ova pjesma izuzetno simpatična, pogotovo što stalno čuje moje kolege i prijatelje ovdje u Švedskoj koji kažu bukao sam sebi resu.
što znači rezervisala sam sebi putovanje. Zanimljivo je da se, ja vjerujem da se to dešava jasno i u danskom jeziku, da ljudi na dansku riječ, danski glagol dodaju naše nastavke, pa buka je rezervisati, ali oni kažu bukala. Znači švedska riječ plus bosanski glagol, pa onda dobijemo nešto što je polubosanski, polušvedski. Dešava se itekako sa djecom nego sa odraslim osobama. Svima, zaista se svima dešava. I meni je vrlo brzo postalo lakše reći da nešto funka umjesto funkcioniše. Ali ono što je recimo meni simpatično svih, evo za ovih 5 godina kako živim ovdje, kad odem na neke te naše skupove i događaje, kad neko upotrebi švedsku riječ, sve se glave okrenu meni. Jer očekuju da ću ih ja ispraviti, jer ja upravo govorim o tome ovako na ovim našim druženjima i radionicama. Ne znam da li vidite ovdje koliko se vidi ove slike, vidite ovu djevojčicu kakav izraz lica ima u susretu sa lutkom. Mislim, ovo, ne znam, da joj date iPhone 13 koji tek treba da izađe ili ne znam koji, nećete imati ovu ozarenost, ovaj kontakt očima kakvu imaju djeca s lutkom. Ovo je bilo jedno druženje ovdje u biblioteci gradskoj u Göteborgu, pa je bila jedna masa djeci. A ovu sliku sam vam ovamo postavila zato što hoću da vam kažem da mi odrasli vrlo brzo i vrlo lako prihvatimo taj kontakt s lutkom jednako kao i djeca. Vidite ovdje jednu veliku sliku. Ja sam za dan maternjeg jezika, malo je to potrajalo, 15 dana, ali sam napravila od čarapa likove naših šefova iz prvog centra i administrativnog osoblja. I zamislite da sam polijepla ove njihove glave na sliku prije nego što sam polijepla imena ispod i svi su došli i rekli, ovo sam ja. I svima se dopalo i ono što je zanimljivo kad nam se promijenilo nešto u personalu, u osoblju, u centru, dobili smo nova 2 šefa, meni je generalna naša šefica Inger došla i rekla, joj Amela, bilo bi divno kad bi napravila i njih, da imamo kompletnu, i ova se sad slika nalazi u sali gdje oni imaju te glavne sastanke gdje primamo goste, znači svaki administrator ili šef, mi imamo jednog glavnog šefa, Inger, i imamo 6 direktora, od kojih su 2 Bosanci, i svaki rektor ima svog administratora, tako da se sve njihove glave nalaze na ovoj slici. Jedna samo kolegica je rekla, joj, ja nisam sigurna da ovo želim, kad je trebalo nju da napravim naknadno, on su rekli, ni nas niko pitao, pa je bilo posle zabavno. Ovo je bilo izloženo na našoj izložbi u Muzeju svjetske kulture, ali hoću da vam kažem da lutka lako nađe put do srca, do ljudi. Tako da se ne ustručavate, da pokušate, a pogotovo što će vam djeca jako, jako pomoći u tome. Postoji li ovdje neki proces? 3 su vrlo jednostavna koraka da se odvažite ili da se usudite, da testirate, vidjet ćete, znači pokušajte, vidjet ćete da to nije nimalo ni teško, ni komplikovano, pogotovo što ćete učenicima imati saradnike, a to je nama danas najveći problem, da djeca sarađuju u tom procesu učenja. I igrajte se, ono što je najljepše sa lutkom učite i podučavate djecu, a da djeca uopšte toga nisu svjesni. Oni misle da se vi igrate. Ja sam do duše od mojih kolega znala doživjeti da oni kažu ona ništa ne radi, sam se igra s djecom na času. Međutim, evo, Seada klima glavom i to stalno doživljavamo. Međutim, Seada kad ta djeca odu od nas i kad treba da pokažu svoje praktično znanje, ispostavi se da su mnogo više naučili igrajući se, u stvari interakcijom, jer lutka je prije svega interaktivno sredstvo, nego što će naučiti samo slušanjem, prepisivanjem ili ne znam, čitanjem. Ne znam sad, evo, ali je u svakom slučaju lijepo da podijelim s vama. Ja sam prije 15 godina i to su neki oni lijepi, ali izuzetno tužni momenti sa lutkom. Poslije rata sam ja volontirala u jednom udruženju gdje sam radila sa djecom koja su imala određene traume. Imala sam jednog dječaka prema
prema kojem nisam smjela prići, nisam smjela se kretati, a da razdaljina između nas bude manja od 1 metra. On ima užasan strah od ljudi. Ja sam u početku radila prvo s lutkama s njim, znači da je nešto lutka sama činjenica kad krenete prema njemu, on je to doživljavao kao agresiju. Posle 2-3 mjeseca meni se desilo da mi je to dijete prišlo u supermarketu u Sanskom mostu, mama nije mogla vjerovati da je on prišao meni da mene zagrli, jer sam na neki način lutkom pokazala, on je uzimao lutku, lutka mu je bila ljudski lik, da ga ta lutka nije povrijedila. Ili recimo dešavalo se da djeca uzmu lutku i da recimo lutkom ispričaju nešto što se dešava njima u porodici, a ne mogu nikom drugom da kažu. Ispričaju situaciju kako lutka nije spavala cijelu noć zato što je kao kod komšije ili u nekoj drugoj kući bile su slike porodičnog nasilja. Dijete je to tako živo opisivalo da sam ja shvatila da je riječ o njegovom ličnom iskustvu. Lutka je terapeutsko sredstvo, oslobađa straha. Ne znam da li vi imate u svom iskustvu prijatelje, ja imam jednog jako dobrog prijatelja, živi danas u Sarajevu, koji jako muca kad priča, ali kad pjeva fantastično. Ja ne znam nikoga ko ljepše pjeva uz gitaru od njega. Isto to mi se dešavalo sa lutkama, da dijete ne priča na času, ne usuđuje se, ne učestvuje, ali učestvuje s lutkom. Jedne godine sam išla u Novi Sad, išla sam 6-7 godina. Jedne godine sam povela djecu u Novi Sad sa jednom predstavom i u toj predstavi je bila jedna djevojčica koja je 8. razred, zvala se isto kao i Amela. Zamislite, 8. razred, a prvi put u svom životu učestvuje u nekom programu koji će se javno emitovati. Negdje javno izvoditi, prvi put u svom životu. Bila nam je nešto slabija, u tom svom strahu nije mogla da oslobodi glas i sve. I kad smo mi imali generalnu probu u školi, moj direktor je rekao: joj, Amela, znaš šta, ona ti je slaba tačka, bolje bi bilo da je tu neko drugi bio. Ja sam njemu ovako rekla i zaista to mislim i dan danas. Ne postoji nagrada koju bih ja mogla osvojiti u Novom Sadu da bude veća od nagrade da se djevojčica koja ima 15 godina prvi put u životu odvažila da stane javno na scenu i da nešto izvodi. Ne postoji veća nagrada nego kod djeteta pobijediti taj strah od javnog govora, jer ona sutra nije problem ne nastupati na priredbi. Problem je da onaj koji ima strah od javnog istupa sutra neće braniti sebe, svoje neko pravo, jer nije naučeno da istupi javno. I zaista nema veze da li mi je dijete, da li će mi dijete pokvariti, uslovno rečeno, ne može nijedno dijete pokvariti, ali da li će neki učenik imati slabiji dojam na sceni ili neće, nije uopšte važna scena ni dojam na publiku, važno je ono što to dijete može da postigne time što će pobijediti svoj određeni strah, a to sa lutkom itekako može. Znači, fantastične su mogućnosti da se djetetu pomogne u odgojnom, evo rekao smo, brinut će o lutki, obući će joj šal, stavit će joj kapu, stavit će joj na spavanje, obrazovnom, da će dijete učiti, da će opisivati lutku, da će uzimati različite pridjeve, da će, imam u mom lutkarskom priručniku, ima jedan tekst, zove se Pipi u Bosni i Hercegovini. Pipi duga čarapa je na putovanju u Bosni i Hercegovini i ostali lutke joj govore šta ona treba da upozna u Bosni i Hercegovini. Moja djeca obavezno kažu: Pipi, moraš pojesti ćevape, moraš ići na burek i na ćevape. Drugo dijete kaže: moraš ići u Mostar. Treće dijete kaže: moraš vidjeti Sarajevo, otići na Baš čarši. Mi smo Pipi dugu čarapu provodili puno puta po Bosni i Hercegovini i svaki put su djeca imala prijedlog za Pipi. Kad ih pitam gdje ste bili, negdje. Vjerujte da se često desi da dijete ne zna naziv grada u kojem je bio sa roditeljima, ali kad sam donijela lutku, kad sam donijela Pipi načas, oni su imali šta da kažu Pipi gdje ona treba da ode, recimo na bazene u Kozarcu. Obavezno treba da ide i Pipi da se kupa tamo na bazenima. I tad se dijete sjeti da je to u pitanju Kozarac, a ja kad pitam u koji grad ste putovali, ne može da se sjeti.
Znači, djetetu treba ta interakcija i treba ta komunikacija, ali ono što je možda ponajvažnije kad donesete lutku na čas, i rekoh vam malo prije, ako lutka vježba čitanje i ako čita sad i kaže, ne znam, skula ili skula, nemojte reći djetetu nije tako, nego oslovite lutku, neka lutka ima ime, neka kaže Dino, nisi lijepo pročitao, neka ponovi ponovo, Dino, hajde pročitaj ponovo. Dijete se neće osjećati kao da griješi. Ono što sam ja recimo u nižim razredima dok sam bila u Bosni i Hercegovini, ovdje sad nemam razredništvo, ali evo to možda može biti Sadi i Adeli dobra ideja, ako je već nemaju, da imate jednu ovako razrednu lutku koja će ovdje imati pisamce. Djeca će vam ostavljati poruke koje ne smiju da kažu, povjeravat će se Dini. Osim toga mi imamo jednu, mislim da ovo što se desi sa djecom i sa njihovim samoubistvima i ne znam čime, imamo jedan strahovit problem sa povjeravanjem. Kad vam se desi nešto ružno, mi to znamo po sebi. Kod mene je to tako, najteže mi je ispričati prvi put. Imala sam kolegice koje su prošle ružne razvode i u početku ne govore o tome. Kad ispričaju jednom, lakše im je ispričati drugi put, treći put. Na kraju počnu da zbijaju viceve sa svojim razvodom i sa svime što su prošle. Zamislite sad dijete koje ima jednu tešku tajnu, koju ima potrebu s nekim da podijeli, ukralo je nešto i to ga tišti, ali ga stid bilo kome reći. Zamislite da priđe lutku i da kaže ja sam ukrao nešto. Da prvi put to u sebi prelomi i da to nekome kaže. Zato je recimo razredna lutka koja bi mogla da rješava probleme, koja bi mogla da prima informacije pa da ih prenosi učiteljici, bila izuzetno zahvalna. Kad pitate djecu u razredu, je li vam sve jasno, nikad niko nije rekao sve nam je jasno. Nikad niko nije rekao meni nije. Ja ne znam da sam 5 puta u životu doživjela da je neko dijete diglo ruku i ovdje i u Bosni i Hercegovini da mi je rekao ja ne znam i meni nije jasno. Zato što se djeca boje da će ispasti glupi. Kad se okrenu po učionci i kad vide da svi šute i svima sve jasno, hajde budi hrabar pa reci meni nije jasno, jer ti ćeš na taj način ispasti glup. Ali kad se čas završi, dajte djeci mogućnost da napišu nešto na papirić i da Dini daju taj papir, vašoj lutki. Evo ja kažem Dino zato što je ovo moj lutak Dino. Neka Dino primate obavijesti koje ćete vi kasnije pročitati i moći da ponovite nešto što djeci nije bilo jasno i da to dijete oslobodite tog tereta glupog ili nekoga ako nešto ne zna, a svi drugi znaju. Ja bih vama do sutra mogla pričati, evo probismo vrijeme. U svakom slučaju, zaista, ja sam sigurna da ćete vi sami doći na tu ideju, evo kao što je Adela došla na ideju da kreira lutku koju će autorskim pravom zaštititi, ta njena lutka putuje sa cijelim svijetom i roditelji je kupuju i naručuju i ona ide i sigurna sam da te lutke žive, uslovno rečeno, žive svoje živote spavajući sa djecom, oslobađajući djeci nekog straha. A recimo ja se sjećam kad je moja kćerka bila mala, sad ima 19 godina, kad hoće da ispričam neku priču, pred spavanje ona meni kaže mama neću da mi ti pričaš, hoću da mi neka lutka priča priču. Pazite, tu priču dalje pričam ja, ali je u stvari za nju ne pričam ja, nego je priča lutka. Znači nešto smo promijenili. Treba nam malo dinamike u učenici, pogotovo nam treba nešto što će malo djecu povući iz tog elektronskog svijeta. A osim toga u razredu nam treba osvježenje. Nama treba osvježenje. Radimo jedan isti posao 20 godina, sadržaji su nam isti, lekcije nam često budu iste. Treba nam malo osvježenje u našem radu i ja sam sigurna da će vam lutka biti odličan partner. Eto, ja sam toliko, kažem vam, mogla bih vam prepričavati mnogo. Ako imate pitanja, evo Adela imala si pitanje, neko je pitao kako naručiti lutku. Ja vjerujem da potražite Adela Dobrić i sigurna sam da se možete dogovoriti sa Adelom. Imate li neko pitanje za mene?
Jasminka, kažete Jasna. Amela, draga Amela, hoću prvo da se zahvalim što si prihvatila naš poziv da podijeliš tvoja iskustva. Hvala ti na ovom jako inspirativnom i nadasve interesantnom kao i nesebičnom dijeljenju tvog znanja i tvojih iskustava u radu sa djecom, kao i načina tvoga pristupa tvoj djeci. Nama predavačima, tu je svima nama koji rade sa djecom u školama na bosanskom jeziku, treba više ovakvih stručnih usavršavanja, usavršavanja ovakve vrste, kao i više takvih stručnjaka i insana, ovo naglašavam, insana poput tebe. Jer ti toliko imaš emocija u sebi. Nemoj, mani Dine, da vidim tebe. Koji hoće da to nesebično podijeli. Nema ih puno takvih. Nadam se da ćemo imati priliku, draga Amela, da te pratimo još jednom ili možda više puta na izlaganjima ovakve vrste i nadam se da ćemo se moći dogovoriti jer nama treba više ovakvih seminara. Seminara na koje smo navikli isto dole, na primjer dok sam živjela u Bosni. Bilo je seminara ovakve vrste gdje je pred svaki nastavnik, profesor ili učitelj mogao da dobije inspiraciju od svog kolege. Mi doživljavamo ovdje manjak, znači mi koji živimo izvan Bosne, manjak takvih stručnjaka, tako da si ti baš jedno zlato, puno nam znači ovo. Hvala ti puno, Amela. Nema na čemu, meni je zaista, po prirodi sam osoba koja svi se mi lijepo osjećamo kad pomognemo nekome. Osim toga, religiozna sam osoba. Ja često imam običaj da kažem da dužni smo davati zekijat na bogatstvo, a većeg bogatstva od znanja nema. Znači, dijeliti svoje znanje je zekijat, obaveza. Nije znanje znati. Znači, ako to znanje ne podijelite s drugima, to vam isto kao kad imate Mona Lizu na zidu i zaključate je u podrum i da budete sebični, od njene ljepote nema ništa. Osim toga, bilo bi mi zaista drago ako bi vama to pomoglo i ako bi naša djeca osjetila draž nastave, promjenu, nešto što će unijeti osvježenje, a s druge strane i ja učim od vas svaki put kad imam neku grupu, žao mi je što ovaj kontakt nije fizički, ja sam ovaj seminar držala negdje za 2-3 hiljade nastavnika na Balkanu, svaki put smo pravili lutku, imali zadatak da napravimo lutkarsku igru u toku tog seminara i vjerujte da smo svaki put plakali od smijeha, znači to je tako znalo biti zabavno da pjevamo navijačke pjesme, da glumimo direktore, nastavnike. Ja se nadam da će doći vrijeme kad ćemo se, zašto da ne, moći svesti i organizovati na nekoj konferenciji gdje će moći doći Tahira iz Katara i kolegice iz Travnika i mi da razmijenimo iskustva, jer u tome jeste ljepota našeg poziva što mi cijeli život učimo. Pravi učitelj uči cijeli život. Eto. Semira, vi ste isto digli ruku. Jeste, prije svega, prije nego što počnem, ja bih samo željela da se izvinem stvarno što nisam se mogla uključiti na početak zbog privatnih obaveza.